Ovo je Edis. Edis je mladi slikar. On ima 27 godina. On živi u jako hladnom gradu, ali jako voli ljeto, more i sunce. Ove godine, on ima 10 slobodnih dana. On želi posjetiti jedan prelijepi stari grad na moru. Edis pronalazi jedan jako lijep i jeftin apartman na internetu. On plaća apartman karticom i dobija poruku od vlasnika. U poruci piše: vaš apartman je u zgradi broj 8, na drugom spratu. Broj stana je 12. Ključ je ispod male saksije sa crvenim cvijećem. Edis je jako sretan i odmah pakuje svoje ljetne stvari u mali kofer. Edis putuje svojim starim autom, put traje 6 dugih sati. Vrijeme je jako toplo i sunčano. Edis je jako umoran, ali jedva čeka da vidi more. Konačno, on dolazi u grad. On brzo pronalazi zgradu broj 8. Zgrada je jako stara, velika i žuta. Edis uzima svoj kofer i polako se penje na drugi sprat. Hodnik je jako dug i mračan. Edis vidi jedna vrata i malu saksiju sa crvenim cvijećem ispred njih. On diže saksiju, nalazi ključ, otključava vrata i ulazi unutra. Apartman je prelijep, čist i jako svijetao. Ali Edis vidi nešto jako čudno. Na malom stolu stoji jedna velika, ženska torba. Na crvenoj sofi leži jedna šarena ljetna haljina. U kuhinji na stolu su 2 prljave šolje za kafu i jedan tanjir. Edis je jako zbunjen. On misli da čistačica još nije završila svoj posao. On ostavlja svoj kofer u hodniku i ide u kuhinju. On je jako žedan i želi popiti čašu hladne vode. Odjednom, ulazna vrata se brzo otvaraju. U apartman ulazi jedna mlada žena sa dugom kosom. Ona nosi pune kese iz prodavnice. Ona vidi Edisa u svojoj kuhinji. Žena odmah ispušta kese na pod. Paradajz i jabuke padaju po cijelom hodniku. Njene oči su ogromne od šoka i straha. Edis također stoji u velikom šoku. On drži čašu vode u ruci. Njegove ruke se jako tresu. Srce mu kuca kao ludo. On mora donijeti jako tešku odluku u jednoj sekundi. Šta da radim, pita se Edis u sebi. Da li da vičem, zovem policiju i kažem da je ovo prevara? Ili da mirno pitam ovu ženu kejo je ona? Počinje misliti jako brzo. Ako on zove policiju, to će biti ogroman problem. On je u stranom gradu i ne poznaje nikoga. Ali on ima poruku na svom telefonu. On je platio ovaj apartman. Možda je ovo velika internet prevara. Možda je vlasnik izdao isti apartman 2 osobama. Ali, s druge strane, Edis je pošten i kulturan momak. On ne želi praviti skandal. Žena izgleda jako preplašeno. Edis uzima dubok zrak. On odlučuje da bude miran i kulturan. On ostavlja čašu vode na sto i polako podiže ruke. Dobar dan, gospođo, kejo ste vi i šta radite u mom apartmanu, pita Edis jako mirnim i tihim glasom. Žena ga gleda, a onda počinje jako i glasno se smijati. Dobar dan, gospodine, ovo nije vaš apartman. Ovo je moj stan i ja ovdje živim već 3 godine, kaže žena kroz veliki smijeh. Žena se zove Maja. Maja prilazi Edisu, Edis brzo uzima svoj mobilni telefon i pokazuje joj poruku od vlasnika. Maja čita poruku, a onda mu polako pokazuje broj na svojim vratima. Broj je 21, 21. Edis je bio jako umoran i pogrešno je pročitao broj. 12, 12 i 21, 21 imaju iste brojeve. Njegov apartman je na samom kraju dugog hodnika. Maja i Edis izlaze u hodnik. Maja mu pokazuje prava vrata. I tamo stoji mala saksija sa crvenim cvijećem. Edis je potpuno crven od sramote. On se jako i dugo izvinjava. Oboje se jako smiju u ovoj ludoj situaciji. Maja mu nudi pravu domaću kafu na svom balkonu. Edis shvata da su greške na putovanju ponekad jako dobre i komične. On se široko smije. Zna da je mirna i kulturna odluka uvijek najbolja stvar na svijetu. Ovo je Dino. Dino je mladi čovjek. On ima 35 godina.
On je oženjen i jako voli svoju ženu Eminu. Dino radi u jednoj banci, ali on misli da je odličan kućni majstor. Dino je dobar čovjek, ali je jako tvrdoglav. On nikada ne želi zvati profesionalnog majstora. On uvijek želi sam popravljati stvari u kući jer želi sačuvati novac. Njegova žena mu uvijek govori da to nije dobra ideja, ali on ne sluša. Danas je nedjelja ujutro. Vrijeme je toplo i sunčano. Emina još uvijek mirno spava u spavačoj sobi. Dino ide u kupatilo da opere zube. On vidi jedan problem. Njihova nova veš mašina ne radi dobro. Malo vode polako curi na pod. Dino se toplo smije. On misli da je to jako lak posao. On ide u garažu, uzima svoj veliki crveni alat i vraća se u kupatilo. On želi popraviti mašinu, iznenaditi Eminu i biti njen heroj. Dino pažljivo otvara veš mašinu. On pronalazi jednu staru, sivu cijev. On uzima velika kliješta i jako vuče cijev. Odjednom, čuje se glasan zvuk. Psst. Voda pod velikim pritiskom počinje prskati svuda. Ali to nije samo voda. U mašini ima jako puno praška za veš. Zato iz mašine počinje izlaziti ogromna, bijela pjena. Dino pokušava vratiti cijev na mjesto, ali je prekasno. Bijela pjena raste nevjerovatno brzo. Za samo 5 minuta, cijelo kupatilo je potpuno puno guste pjene. Pjena je na zidovima, na velikom ogledalu i u kadi. Dino stoji u sredini kupatila. On je potpuno mokar. Pjena mu je na glavi, na nosu i na odjeći. On izgleda kao veliki, debeli snjegović. Dino osjeti malu paniku, ali situacija je jako komična. On mora donijeti tešku odluku u jednoj sekundi. Šta da radim, pita se Dino na glas. Da li da brzo zatvorim vrata, zovem pravog majstora i kažem Emini da je mašina sama eksplodirala? Ili da je probudim i kažem pravu istinu? Počinje misliti jako brzo. Ako slaže, Emina neće biti ljuta na njega. Pravi majstor će doći i popraviti problem. On može reći da je mašina bila tvornički loša. Ali, majstor košta puno novca. Njegov alat je na mokrom podu i Emina će odmah znati da on laže. Laž nije dobra za sretan brak. Ako prizna svoju grešku, on će ispasti jako glup. Emina će sigurno biti ljuta jer je kupatilo potpuno prljavo i mokro. Ali on će imati čist obraz. Dino uzima dubok zrak. On odlučuje da bude pošten. On ne želi lagati svojoj ženi. Dino izlazi iz kupatila. On hoda jako polako. Svaki njegov korak ostavlja mokar trag na tepihu. On polako ulazi u spavaču sobu. Dobro jutro, draga Emina. Ja imam jedno malo iznenađenje za tebe, ali molim te, nemoj biti jako ljuta, kaže Dino mirnim i tužnim glasom. Emina otvara oči. Ona gleda u Dinu, njene oči postaju ogromne od šoka. Ona vidi vodu i gustu bijelu pjenu na njegovoj glavi. Emina prvo šuti, a onda počinje jako i glasno se smijati. Oh, moj dragi Bože, Dino. Ti izgledaš kao Djed Mraz, kaže Emina kroz veliki smijeh. Da li si ti to opet pokušao popraviti nešto bez majstora? Dino je jako crven od sramote, ali se i on počinje smijati. Emina uopšte nije ljuta, njoj je ovo jako smiješno. Oni zajedno uzimaju krpe i čiste kupatilo 2 duga sata. Poslije toga, oni zovu pravog majstora. Majstor dolazi i popravlja mašinu za samo 10 minuta. Dino plaća majstora i široko se smije. On shvata da su komične greške odlične lekcije. On zna da on nije majstor, ali zna da je istina uvijek najbolja stvar na svijetu. Ovo je Kenan. Kenan je mladi učitelj. On ima 28 godina. On radi od kuće. On predaje matematiku preko interneta. Kenan živi u malom, toplom stanu sa svojom ženom Emram. Oni nemaju djece, ali imaju jednog jako pametnog kućnog ljubimca. To je veliki, zeleni papagaj. Papagaj se zove Kiki. Kiki jako voli pričati i pjevati. On zna reći zdravo, kafa i volim te. Danas je četvrtak ujutro. Vrijeme je jako lijepo,
ali vani puše jak vjetar. Kenan ima jako važan ispit sa svojim studentima. On mora imati potpuni mir i tišinu u stanu. Kenan ide u kuhinju da napravi kafu. On slučajno ostavlja vrata od Kikijevog kaveza otvorena. Prozor u dnevnoj sobi je također širom otvoren. Poslije 5 minuta, Kenan se vraća u dnevnu sobu. On pije toplu kafu. On gleda u veliki kavez. Kavez je potpuno prazan. Kikija nema unutra. Kenan brzo gleda prema prozoru. Prozor je otvoren i zavjese lete na vjetru. Kenan brzo gleda ispod stola. On gleda iza crvenog kauča i ispod televizora. On glasno zove: Kiki! Kiki! Ali u stanu je potpuna tišina. Kenan osjeti strašnu paniku. Njegove ruke se jako tresu. Srce mu kuca kao ludo. On trči do prozora i gleda vani, ali ne vidi svoju zelenu pticu na drveću. On mora donijeti jako tešku odluku u jednoj sekundi. Šta da radim, pita se Kenan na glas. Da li da sjednem za kompjuter, radim svoj posao i zaboravim na pticu? Ili da brzo trčim na ulicu, tražim Kikija cijeli dan i propustim ovaj važan ispit? Počinje misliti jako brzo. Ako on ostane u stanu i počne raditi, njegovi studenti će biti sretni. Direktor škole će biti jako zadovoljan. On će sačuvati svoj posao. Ali on će zauvijek izgubiti svog najboljeg prijatelja. Kiki je domaća ptica. On ne zna preživjeti vani na hladnoj ulici. Velike mačke ili hladan vjetar će ga sigurno ubiti. Kenan će biti jako tužan i nikada to sebi neće oprostiti. Ako on trči vani, on će sigurno dobiti otkaz na poslu. Ali on će možda spasiti jedan mali, nedužni život. Kenan uzima dubok zrak. On odlučuje da izađe vani. On ne želi izgubiti svog papagaja. On ne želi biti sebičan čovjek. Brzo oblači svoju jaknu i obuva cipele. U tom trenutku, ulazna vrata od stana se otvaraju. Njegova žena Amra se vraća iz prodavnice. Ona nosi pune kese svježe hrane. Ona vidi Kenana u panici i suzama. Amra, imamo jedan užasan problem. Kiki je pobjegao kroz otvoren prozor. Ja moram brzo ići vani da ga tražim po drveću, kaže Kenan jako nervoznim i glasnim glasom. Amra staje. Ona gleda u Kenana, stavlja teške kese na pod i onda se polako i toplo smije. Dragi moj mužu, molim te, smiri se, kaže Amra kroz blagi smijeh. Naš ludi papagaj sigurno nije pobjegao kroz prozor. Kiki se užasno boji vjetra i zime. Ali gdje je onda? Kavez je potpuno prazan, a prozor je širom otvoren, viče Kenan. Amra polako prilazi velikom drvenom ormaru za knjige. Ona stoji na prstima i gleda visoko iza starih, debelih knjiga. Odjednom iz mraka se čuje jedan tihi, smiješni glas. Kafa. Kafa. Kenan polako prilazi. On gleda iza knjiga i vidi Kikija. Zeleni papagaj mirno sjedi u mraku i jede stari komad papira. Kenan je potpuno crven od stresa, ali osjeća ogromno olakšanje. On nježno uzima pticu i vraća je u kavez. On zatvara prozor i grli svoju pametnu ženu. Kenan sjeda za kompjuter tačno na vrijeme za ispit. On se široko smije. Zna da je dobra odluka važna.